Lakha Crazy Langpher constituency ke parlo volong komaji pen kahelo kilometer tre truck sose klordung lijang langso hawaralong Honorable MP Sir Horan Singh Be Lapen Sarlongki Be PWD Board Chairman KAC alang litumpen klordung lijang langso hawaralong kahumridam Labangso maya long mai kachari pon board Committee President Babu Teron Lapen Alohi pachini pon lijang langso BJP Secretary Bida Singh Rongpi ahin pensi pachini pon lo Labangso klordung lijang langso hawar kahumrida malong kachetong dun Bokolia Municipal Board Chairman ake hai Hem Singh Teron Prodip Terang Kheshap Timung Ward Commissioner ake hai Raju Terang klordung Arongasar Lapen SGB ake hai Babu Singh Tokbiatum Chetong dun Labangso ka klordung lijang langso hawar along kahumrida mahud rong arat atum penangan kisung ke boy Thekdam long si MP Sir Horan Singh Be ahin pen MP scheme hoi pen klordong lijang langso hawar arara tumaphan kilometer pho CC block atowar selam pipon po lapen open state committee hall playground lapen gijunalang aphan ringwell pipon pusi alangli klordong lijang langso hawar arat atum aphan lamchak chipi tekang MP Sir Horan Singh Be Lapen Longki Be PWD Board Chairman KAC alang litum kahumridam pen hadak arat atum aning arong chipi pon renti Lapen ake hai Longki Be PWD Board Chairman KAC alang liphan ning chithe pon renti Lasinon ke bangji arni pen klordong lijang langso hawar arat atum mesen kedo kedam longjia phan black topping hatowar salam pon pola pen klordung lijang langso hawar ke duara ratum aphan longle apota CM Dr Tuliram Ronghang lapen Karbi Anglong Autonomous Council hin pen longle apota ke joy pen pipon pusi lamchak chipi tekang lapen klordung lijang langso hawar arat atum memorandum alo along ke jongpon ateng pen MP Sir Horan Singh Be ahin pen lamchak chipi tekang lo News report Lutikimi News Karbi Anglong ভাষণে দিব নাজানো আৰু বেছি দীঘলীয়া কৰিব নোৱাৰো কিন্তু মোৰ উদ্দেশ্য কি সেই উদ্দেশ্যৰ কথা মই আপোনালোকক অৱগত কৰালো আপোনালোকৰ আগত দুই এখাৰ কলো গতিকে লংলে পতা হ'ব মাটিৰ পতাও আনা সিদ্ধান্ত লোৱা আছে আমাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰঙা নেতৃত্বত এইটো সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে সীমামূৰীয়া থকা কাৰ্বি হওক গাৰো হওক আদিবাসী হওক যিকোনো কাৰ্বি আংলংবাসী হওক পতা বিনা টকা বিনামূলীয়াকৈ পতা বিতৰণ কৰা হ'ব আৰু আজি মই ইয়াত আহি গম পাইছো যে পতা আপোনালোকে পোৱা নাই গতিকে পতাও পাব আৰু মেডিকেল যিটো ষ্টাফ নাহে সেইটো মই ব্যৱস্থা কৰিম ৰাস্তা হ'ব আপোনালোকে ইয়াত অপেন ষ্টেজ পাব কমিউনিটি হল পাব ফিল্ড ডেভেলপমেণ্ট পাব আৰু ৰিংৱেল 12টা পাব গতিকে এই কথা আপোনালোকক আশ্বাস দি পেলাই মই মোৰ দুই এখাৰ ইমানতে কৈ সামৰিছো ধন্যবাদ Lasi itum coro nai tim Karbi Anglong Thana Kya pon Dr. Tuliram Rohang ake hai phat alang li sang se lak li Karbi Anglong Phatin Thuriya Farman Amar Honorable CM dictionary এনেকুৱা শব্দ নাই যে টায়ার্ড বলি ফেড আপ টায়ার্ড exhausted এই শব্দটো নাই নিংকান কিমি একাডম পিপাজি ৰেগলা সকলোকে মই নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আদগৈ ভান্তা নিঙা ক্লং পেন কাদম পাজিৰি গ্লদে লডং নামটো শুনিছো বহুত বছৰ আগৰ পৰা ইচ্ছা আছিল এদিন ভাল সময় পালে মই যাম নিংমা থাদক লডং হাৱাৰ আজিৰ ডিঙলো কাৰিলং আৰু লডংটো কিহৰ কাৰণে যে নামটো এই নামটো বিখ্যাত হৈছে মোৰ মতে এটা কাৰণতে মই গম পাইছো যে ক্লডং বুলি মানে বহুত বিবেচিত এই জায়গাডোখৰ নাম লৈ মানে কয়লাৰ লৈ পেলাই কয়লা জয়নি পেন ক্লডং ফু ডিফু অমনিত আনটা চিনিয়া ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং অমনিত চিনিয়া সাতগাঁৱত বহি থকা আমাৰ গাৰো ভাই সকলেও জানে কাৰ্বি ভাই সকলে জানে যে ক্লডং ঠাই
কি আছে কি নাই আৰু মোৰ সৌভাগ্য আজি kini dak nili langpher homosti long Klodung Hojai district ahoy lo si nili ke bangji ning hanga jil ding lo ta por chilong le tapi ni por mesen theklong si nili bang lo bang pen dakrat pen ki chithan si dakrat atum itu kisung alam tamen hang laki jing alang abe apen rat pen kaching wai ching sai la puson bor pe bara hem ta abe pen dak ari sumaratum ke pathui name football punom komplet cricket punom pathu dia so long tamta mi ukali na alam dolo pen dak sub center do medical sub center ta doctor nurse rangwe la so sin kan pen tuata henu ola kasi dawang pen ni ha chini at pen si nilihin pen dak arata tumhan nili cakang loje field development han nili lak di pikang lo apen open space apan nili lak trok pilo apen community hall of hana bangke 12 lakh pilo sontak thak ringbel bangke 12 talo 18 lakhs lo kasobang nili pipono lapen towara bang 5 kilometer andak sisi blok Dewas blok extension of bang penapen masih estimate paselam ipan nili order pipo lahelo la sidak ke 200 sum pikang ya ijuna langta pukuri langsi ijun nasi aku dagaratu nang pundulo sorkari borgam lo tok bisa hum tamenang khano je dak kedua rat tumbang dak ahoy du kedua rat tong ari deng kota welang pus tame Karbiang Long autonomous council tim Karbiang Long alida Dr. Tuliram Long hang alang hin pen ke apang pen si decision pialo je Karbiang Long arat la ahoy du long kedua rat tong hang ka akri joy pen kota ron ponji pula pen non ron pom nom lo lak ni so selo non keron pontang tema Karbiang Long ka angkang the o masi men pacetang thek the lo kasini lipulo ningkan polisi dulang tim Karbiang Long sorkar ke lasong mong tak corona ningkan hini chodalo sa arai bosor baksi dulang itum kam ke claim awar cycle sila arai bosor ang mong tame nang tum teklong lo Karbiang Long RJ kapacela rason ke rata menang teklong hakhi dolo kasike bangjiang ni tame ini tumla tim Karbiang Long tuliam lo ha ane top ali leadership pensi itum kam ponji ratum tame akhir yume nang pilo jakong pinulo so jakong pensi itum Karbiang Long pacing thuri ahoy long kedo tame ha town long kedo tumhan tame katu ka be phan tame lapen hei cipu pepin ধর্ম চিপুপে নাঙ্গে খ্রিস্টান নাঙ্গে হংহারি পুচিপুপে এ নাঙ্গে বিহারি নাঙ্গে গারো নাঙ্গে কার্বি পুচিপুপে ডাক Karbiang Long kedo abahinda tum an afan bangke Karbiang Long tim Karbiang Long lapen autonomous council penke mane equal eyes homo dristis langpon po langpon momlo so teng pensik lempon po lasin